megalayapost.news Kawai kami belah nyop henrius nem ke artana ke senong diwan riboy district kelajak nalayeng mentala kumba arsngi nadu ke prataring mentau benai hadin bakalami nalayeng berklem wan pai syu katai kami kadai belah tip kertang kum ke pip leng do nyop henrius nem ke arta bakalami nalayeng ha ke posh po bejem step jong ke prataring naitung bat haduk mentala klem wan pai yeng ke balabu ye ki bahayeng hasem ha ke umdum wala nakaliang jongki kila persyang benwat bat pentip ru syaki bor senong Ubak Sterling Cabinet Secretary Shnong ka Shnong Diwan, ulai itu bamar senyo ya kane ka jingtip hendin baro shisngi, kila pelong ya ka jingwat Shnong syabaro ki jaka bat ki klau ki baju smart ban let Henry hadu menta kim syampat lap satia. Ulai itu ru ba menta ka sengi ka shpo tarik naitung, ki dang yai persyang ban let wad I lada kim lap hakane ka sengi kin salet ban ujor da ka ijahar syaka bor ki pulit. Dana kaliang jongka dorbar Shnong Diwan, ngakum sekretari Shnong Diwan. Nilayo ya ka jung pentip na ki neki bahing sem jong ka ki badai ki kun jong ka kong phip ndo ka balaja na du ka pratarik mentau benai aga por kumba sipo beje sipo steng e stem de halor ka jing kerpat ki jong ki namar ba kim lap su ba ki wat hang ne tai hajan apa de ba ki la pentip sa dorbar Shnong ni na kaliang jong ka Shnong dap bagi sofia ban ngela persyang ban ya wat ini nadu nin minta mendaga siru ngidon kanong Shnong hakba baro kini ki jaga ki ba marjan yo Shnong Diwan la persyang ban deliwan adu mentang empat yo ka kubor noru laki lap nem adu mentang ka FIR nakaliang jo Shnong empat ai kata namar bangin nang don ke jutmu ban ya wat ina po ka Shnong ketap kumbala kepat lagi bahing juga dan ngim syam ha mendaga sni ngina ban ai ka FIR bersama ketang ini dengan ada pip lengda syong isa abok diwan nang klo ja nadu kesini nengkong ke pratarik jong pernah Julai ini na yeng kum aga por spo stang itu idon ru aga jeng duna ke buat perkat tak don gajing stom talak kumba la sau snem ilek iwan man kesni tambah jam tu ar kenta la kenta din kenta ilawan pai temen tu praterik pat ini na yeng ap ni lentikan no mon pai siu hadin kenta ngilak lekuat sene setai para marjan iklam lap mintapat ini para merjan gilayawat haduk mentar gilayawat empat lap jadi empat kayak FIR ini empat bu ngidang siu yawat senang mentah menin gilayawat mentah kesengir gilayawat kajan pong jeng I ketika keblos kerong li dan sentiu barit mentah jan kerja pat bablu batok yang bablu beriuru ilang barik kok jerong rum da jerong lengkot kerta jung irla don nyok terus nem kata de ngamlak ban betai namar man kesni ini lagi mendai tang ketu kesni beijak man kesni man kepot ijak ini tambah ilek iwan haga sisni ru ilek license sausen sisni tambah sijak kai kuntu sikenta wan pai takut ko pratari pat iklemon pai hadu menta kom ha anya jadi empat yo jintip hang nor isi don gong ngilap mentah hayau ngilap tengah pen ngiru ngilek iyo tang iklem yo kendu iklem yo I ya pejbak dengan sung tau ya dibahaying hasam lada don gibayo I dan lagi balap hagan no jeka ngakwa bakin ngkerpat rit iki bakin niar tu lem bakin pentip sangi gibahaying hasam megalayapost.news